Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini kita kijing pendana, kibayadai batu COVID-19, mentah kasni, arpoi tarik ubenai August, hajar arpo, hadu si bejem sengi. Ki kes ki bathamai ki bangiyo mentah kasing gilong san punyo nagini ki san punyo apo East Coast Hills ki don lai pulai ar ki din apo Armed Forces but lai puai ki din na ki wei West Garo Hills lai Ribhoi District iwei West Jaintia Hills iwei West Coast Hills khatnyo East Garo Hills are ki case ki bathamai or ki case ki balong active hadu mentah kasing ki long khandai spa ndre pulai padna kini khandai spa ndre pulai san spa khandai ki hapa po East Coast Hills lai spa nyu punriu ki dei na ki wei but aspa arpulai kidei naki Armed Forces, paramilitary forces. West Khasi Hills, Khatpra, Southwest Khasi Hills, Iwei, Ribhoi, Khandai Fuar, West Jaintia Hills, San, East Jaintia Hills, Pra, West Garo Hills, Aspa Arpui, Southwest Garo Hills, Sao, South Garo Hills, R, East Garo Hills, Lai, North Garo Hills, Shipo. Ki bar recover mentaksi, baro ki long khat khandai. But nakini khat khandai, West Khasi Hills, R, West Garo Hills, Iwei, Ribhoi Shipo, West Jaintia Hills Iwei, East Khasi Hills San. But baru ki recover kilong new spa South Khandai. But ki bakhlat no kilong real. Ki sample ki ba ngira phates hadu mentaksi arbaje kilong new pho hajar South Spa Khatlai. But ki test negative kilong South Pulai hajar Lai Spa New Pupra. Ki test report ki bangidang up. Hadu mene arbaje men singi kilong kumba Lai Spa Lai Pukandai. But ki beriu ki barung syapo kecela kejungi hadu arbaje mene men singi kilong Arf Khandai hajar Praspa New Pulai. Ke break up jong kini ki ki bathamai kilong kumni. San Punyo teli ki bathamai East Khasi Hills kilong Lai Pulai na kini ki Lai Pulai. R kidei na po Armed Forces, paramilitary forces. New random sampling na po Clio, Khatar random sampling na po Hotfran, Pra random sampling na po Anjali, Iwei random sampling na po Police Bazaar, Iwei day returnee, Iwei patient na po Ganesh Das, but Iwei patient na po Woodland Hospital. West Garo Hills, Lai, kidiki Armed Forces, paramilitary force. West Jaintia Hills, Iwei, idei patient, ibadei na po RPHS Hospital. Ribhoi, Iwei, idei returnee. West Khasi Hills, Khatnyo gidei na po Shalang random testing. East Garo Hills,
R baru R ki return tak total active case hapo state hadu mentah na kiriu pajba kamut ki civilian ngilong sanspa prakulai bad na ki military paramilitary force kilong laispa prapo ngilang le contact tracing je lap ni ko kamde ko basuk mo nomor bali ngilayo ngilale ikani random testing keleng mo kini bang yo positif mentah kini ki testing center jung kitu ki source ki bayo na way kata ngilang le contact tracing kan mo mla banong ban ngin chulap ke basuk sakawai mo an penang finger one more announcement today when we did the random sampling in these areas Shalang on the 20th, that means yesterday they got 14, today they got 10 more. Then Riangdo they got 2 on the 19th, and today and yesterday negative, all negative. Shalang altogether tested 176 on the 20th, that is 14 positive. Till 3 p.m. today, they got 10 positive in Shalang, and these are all the high-risk contacts of those 14. And in Riangdo, only 2. Alright. Nilai keren, but ki district authorities, dan kalian ke district authorities kalau kat kum kajing advice jongki medical team, but magistrate pari peti katu area. Te ngangit ba lasibit janmit ngin sayo specifically kay ka advice ka ba ay lagi. Kata kan fingi ong ba namar hapor bang iyo sa ningkong hapor rel bang gitu iway sa ningkong. Arngot gitu gide giba yo lesi ni bang mo. Na gitu gi bang nilai testing yo hado like frangot nama kili teaching tit na to dukan ni. Te kata ngimla banong ngilang le contact tracing tambah kay ka bang isautu kalong ba kibun mah gini kali kit mar gibawan kiba yakini kimar ki penha hang tu hapo kleyo hajan kleyo mo tu jaka te dei na kata kadau ba ha ka jinge wan jong kini ki banapo asam ki driver ki handyman na kinang te lesi kadai nang tu ba kiabet kini bere kili trace po yo kili trace plus baja kili trace keleng kia kendu iki breu te kim dengi kamas la ong kan fusin ru dengi kamas ro kim le kita ngiong ban follow iki protocol bon ki bambut e kata ngiong ba maintain iki physical distancing ya kata ro kim kwa ban le de na kata kasawan kumni te da kawan kumni ka ora ai ka jing ya berkhat kan da kawan kumni pe phiaban kontin phiaban khang phiaban ka ora ai ka jing sosi ka wan ra ai ka jing perking but kau raya kecing khang pada ya gitu ki jaka ki badan tu.